istorya naman sa pagbangon ng aton nga topiko subong nga adlaw. Ang istorya sang commitment sa nagkalain ng mga ahensya sa gobyerno, sang pribado nga sektor, sa mga non-government organizations pati na sa academe sa pagbudig sa aton mga kauturan nga natamaan sa bagyo nga Tino. Ini sa isa naman ka episode sa Are You Agreeable? Anong nakabulan ang naglikad humalin sa naglaslas ang bagyo nga Tino kag nanghalit sa Negros. Halin sa makaluluoy nga sitwasyon sa mga pumuluyo, amat-amat ang pagbangon sa mga komunidad, sa bulig sang gobyerno, mga non-government organizations, pribado nga sektor kag komunidad. Sang sinigit lamang, gintipon sang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter ang nagkalinlain nga mga ahensya sang gobyerno, academe, kag private sector para sa ilang commitment kag suporta sa mga tagala Castellana kag Moises Padilla nga lubos nga naapektuhan sang bagyo. Stakeholders forum naging conduct naton to gather all the expertise, resources, and skills from different agencies that could assist the municipalities of Moises Padilla and La Castellana to build back better para they could recover from the impact. Until now, sila yung problem on sa livelihood nila, so may mga gaps pa. Yes. So these agencies, although si Red Cross may project on the livelihood project, but it is better na we could also consult the expertise of other para main holistic ang aton na approach. Kadamaan sa mga nadulaan sa puluyan kag palangabuyan, mga mangunguma gani nakasentro sa pagbangon sang farmers ang ginpasalig nga suporta sa mga ahensya sa gobyerno pareho sang PESO, SEC, OPA, PSWDO, DOLE, DTI, TLDC, NEDF kag LGU sa Moises Padilla. Good morning from Ederlyn Samson from the Provincial Social Welfare Development Office. As part of the program services provided by the PSWDO, is the Disaster Risk Reduction Resilience. We commit to provide technical assistance to those LGUs na affected ni typhoon and other disasters, and also we provide also the food packs or food items to the affected families. As of now, we give 2,000 food packs to the La Castellana and 2,061 to the Moises Padilla. And also, we also need to assess also the LGU determination of the beneficiaries and also for monitoring and evaluation of the project. My name is Arnetila King from the SEC or the Securities and Exchange Commission. So going here and then listening kanina sa presentation, I was thinking, paano kami kabulit sa SEC din? And there are two action items that I would like to propose. Number one is to help ensure the sustainability of the beneficiaries sa community staff. Should they decide to formalize their organizations, we can help with the registration. Because once they are already registered, let's say farmers or irrigators, once they are registered with the SEC, they are already recognized and then they have juridical entity. And that can give them access to more grants in the future. Kaya may ara, kita mga government agencies such as the SRA, the NIA, the DSWD, they can only give you donations or they can make you the beneficiary or grants if you are registered either with the SEC, the DOLE, or the CDA. So that's one thing that the SEC can help. The second thing is with regards to training. Same man sa DOLE kag sa DTI, bala. Through the years, we have seen a lot of associations. And then, at the very start, grabe ang support sa ila. So many grants and then so many people are rooting for them. But it's not sustainable. After 2 or 3 years, dula na sila. That's because the people who are running their association do not know how to run their association or organization. So that's where the SEC can come in terms of training them
on how to run their association. It's like corporate or association governance. Kag ikaduwa, we can partner with the PICPA, Philippine Institute of Certified Public Accountants. Makatudlo kami sa ila basic financial literacy or how to prepare financial statements, how to prepare statements of cash flows para at least ang aton ng mga livelihood ng mga associations, kabaluman silang mag-manage in terms of organizations and finances. Sa bahin sang academe, ang Central Philippine State University ang nagpasaligman sang bulig sa mangunguma sa paghimo sang ilang kaugalingon nga mga abono. Sa Central Philippine State University, ang location namon para sa Maganyon, may campus kami na. Pero dapat kami campus, pero dara lang ta sa Maganyon kay lapit. Siguro sa amon kay university kami, ang pinaka dasi ko guro makumit kung may farmer na nahilig ko lang mag-organic fertilizer. Tapos ang kinalang lago, initial investment. Pasanan ko ng lago, maglulunan. Nice. Mahal lang lago, tag sa 1,000 kilo. So kung may farmer na nahilig, we want to produce food. And then the basic condition is to start input organic fertilizer, kasi pwede na. Ikadua, may mga model lang sa livelihood, pero it will take time pa, kaya gutom na ni sila. Ako nilang tao siguro, long-term engagement kung ang nag-present kagina, mabiya na sila sa December, siguro, muna pamalandungan na kasukunan. May mga model kami na paano mag-ubra harina, halin sa root crops, may mga weaving mga kami na model, pero kinalang na siya, weaving. May arap kami model sa vegetable production, may arap man niya muscovado, may arap pa napanamo, pero hindi pwede nga dali-dalion. Ang essence lang siguro naman kay we have also concrete support lagi na sa among extension pag research. Inaguro dan ina, pero nagsignal ko sa Magalyon na indrolanay karon. Ang mga bata siguro nga daw makapasar at mag-qualify wala sa amon. Tagaan niya priority kay siguro kung diyan din sila ng-eskwela. So, isa na sa ginatanaw namon nga dasig nga intervention sa university para ang mga pobre may arabayan access sa support. Kagang RU Agri Foundation, naghatag man sang ilang commitment nga suportahan ang pagbangon sang kauturan naton. We will provide equipment to start one demo kita, pero bayaran nila ang equipment. Bayaran nila in the sense na out of the produce ng equipment, part of it, ang muna na ibayar nila, part lang. Naprobla sila nga ko driver, kabala, baklat ang auto, ibiyahe mo, yung auto. Gusto nang income nga, 3 mil, divide job, part lang. So it's job generation. Kaya we don't want na ginadulaw kami. So una, wala kami, hindi kami gusto mag-dulaw. One reason is, once ka nadulaw, kasi sa katao, ang self-esteem niya ganun na siya. He loses self-esteem as a person. Whereas kung ka-engage ka mo yan sa engage na hindi mo magpakasal, engage lang na mag-provide sa project. Ang income, part ng income lang, muna nga itong that is what we are calling before na creation of new wealth. So kung ikaw, farmer ka, you're earning 50,000. So na-engage kita, you're earning already 120,000. Siguro 20,000 bayan sa ako. Hindi mo wala yung ko. May from 50, nag-jump ang imo ng 200,000. So that's that, ang mga essence ang among project, we would go also into muscovado production. We have several equipment here. Production of organic fertilizer, of course, so kailan kaya naman sinunay, kailangan siya nagpataan yung makapulik sa ato. We do not do much stuff na makakarun sa successful yun na siya. Can you imagine, ang isa hektaryang palayan? More than 3 to 4 tons ng iyang ang iyang biofigure waste mo. Kung ibuno sa abono, assuming 30% lang yung yield, that's 1.2 tons per cropping na abono. So free mo abono. Why ko yung kwarta mo, yung kwarta, mo bracket na doon, we work together, creation of new wealth. What is new wealth? Vermicast, abono, ang produce natin ng organic, and so on. So we can engage with you in that sense. Nga mag-provide kami sa shredder, bayaran lang out of the income na ginag-generate sa shredder. Portion of the income. Muna siya, sabi kung kailangan mo muscovado mill,
The same arrangement, and so on. So, ang farmer kami tubusay, nagkakalo niya sa sugar mill, diran niya lang bro sa ila area, mas kubatong wala niya. We could also give training for that. Ganit ako ang pagpasalamat sang Red Cross sa nangin commitment sa ilang partner agencies kag private sector. So happy gid ko nga na ano ko sila no na na-met naton and na-gather. Actually amogit man ni ang ginahimo sa Philippine Red Cross na before kami mag-implement sang certain project, especially on livelihood and other projects, ginagather naton ang stakeholders because they are also our partners in some of the projects para mangin maka-provide sila sa mga inputs, mga even resources, grants. Imagine grants na kung gamay man na ang grants man nga mahatag ni Red Cross, kung i-combine naton initanan, mangin madasig ang recovery sa mga beneficiaries, sa mga people affected by Typhoon Tino in our selected communities. Actually, na-select ni sila based on impact assessment and economic nila status. Kaya ang Red Cross, since gamay man lang niya ang mga funds generated by the Red Cross or from donations, so man lang siya, gamay man lang amon funds, but we wanted na ang tagaan naton, ma-maximize naton ang funds ni Red Cross na makadtugid sa the most vulnerable. No kadamo sang nagakinahanglan, but aton pilion ang mas nagakinahanglan gid. Kaya ang pagbulig sa mga natamaan sa bagyo, wala lang natapos sa paghatag sang pagkaon, bayo kag tubig para sa ila. Ang pagbulig, nagapadayon, tubtub nga makasarang na sila, nga magpadayon sa matag adlaw, nga sila lang gamit ang natun-an nila nga mga ihibalo gikan sa komunidad. Sa pagbuligay sa pribado nga sektor, sang gobyerno, sang academe, kag sa mga non-government organizations, ini sila ang amat-amat na nga makabangon. Kita liwat next week, diri lamang sa Are You Agreeable?